Yo, salama olo jiaby, dadakely the producer right here am'le tarety sy meme nefa maro ihany le sipa taraiky aminazy am'zao fotoana zao, za fa manambady. Yo, maromaro zay magnontany amin'ny MP, amin'ny page na amin'ny profily agny hoe ino pasy, ino vaovao, niany zagny amaly azy za tegna amaly azy niany ty, misy raha vaovao. Zay sy Nino le guitariste miara-miasa aminahy igny. Zay nahita concept vaovao atao agnatin'ny page ato. Le izy karazagna session na cover regny iaragna amina artiste. Le artiste zany tonga aminay ato magnano cover fa ovagna acoustique. Ny agnaran'le concept acoustique cover. Original. Fa tsy haiko devitrinao na original na tsy original fa hitako hoe tsara be zany acoustique. Bon, ny olo anomboka an'le acoustique cover tsy zao fa i Johnny J Off zay mpagnanognano cover ato amin'ny Facebook ihany izy io. Efa nagnano cover ny Mad Max Malalako igny izy, nagnano César Paradis efa nataony cover. De efa nisy single anazy manokagna koa zany hoe hira tegna ninazy par intérêt zay visiteo page-n'le ry Johnny J Off zay misaffiché eo ambany eo, io visiteo tonga de fa bombardeo amin'ny j'adore aby raha jiaby fa managna talenta laolo io. Izy io bandy avy Toliara avy agny, manampy eo bandy Alazatsy. Alors karaha jiaby miaboneva anao le mijery io miaboneva. Tsy mampalahelo anao zao. J Dip Nino à laquelle sur a Sophie Stay ara-dalagna kilan'olo tiagna Sophie. Izy koa mbô tsapanao me tagny ako isan'andraza ankilanao. Eko fanao io milazao ankilanao isan'andro. Eko fô tsy tsapanao le lovy avy aminay. Matsiaro anao zao koa fiodigny masoandro. Jusqu'anao io agnambelanay. Izy koa andehanao ty sambarao fagnarakanao. Koa andehanao sambarao fagnarakanao. Koa andehanao ty sambarao fagnarakanao. Koa andehanao ty sambarao fagnarakanao. Misy raha manankagny na zananao eky fa samy tsy afa-po. Koa mahandry kelikely anao ambariko anao asambaragna. Tsy ambeliko andereka ataoko tsapanao fa tsy overy anao. Raha jiaby zay miankina eko fanao io milazao kilanao isan'andro. Tsapako fô tsy tsapanao le lovy avy aminay. Matsiaro anao zaho koa fiodigny masoandro. Agnarakanao za jusqu'anao io agnambelanay. Izy koa andehanao ty sambarao fagnarakanao. Koa andehanao ty sambarao fagnarakanao. Koa andehanao ty ambarao fagnarakanao. Koa andehanao ty ambarao fagnarakanao. Fa misy raha manankagny na zananao eky fa samy tsy afa-po. Na
Yo Jay, yo Jay, yeah, oh nah, Jay. Karaha igny edy e. Tsara hoza le acoustique evy cover. Isaorako eto malôha Johnny J zay nagnano an'igny cover rimka anao koa andeha igny tegna tsara zigny. Mavandy anao koa hivôlagna hoe ratsy zigny. De eto za magnentagna ho anareo jiaby nizaha mba i-abonné amin'ny page Johnny J Off miaraka amin'ny guitariste anazy Depi Off. De azadigny koa ny page Dadakely the Producer fa ao zay magnamia contenu tsara be miaraka amin'ny Nino Ramiel. Ho anao zay mila an'igny cover igny zany hoe mila an'le audio apetrako amin'ny commentaire ao lien de téléchargement ahafahanao mangala anazy direct tonga de efa alifaso amin'ny playlist anao agny. De ny lien-ny page ny zalarola koa Johnny J Off sy Depi Off. Izy koa fa misy raha ilanao andreo roa zany de tonga de efa agny nareo mikoragna, agny koa misy numéro sy ny tariny. Azadigny koa misabonné amin'ny page Dadakely the Producer fa misy contenu intéressant fogna ao. De ho an'izay tiagnano cover mandehana amin'ny page Dadakely the Producer agny, tegna amin'ny session atao aminay acoustique evy cover mandehana agny antsika miresaka magnamboatra ny programme sy ny sisa amin'ny magnaraka koa antsika mizaha épisode 2 acoustique evy cover. Partagez-o, j'aimez votre page, apartao agny guys. OK? Ciao.